nakaliang jong ka office governor hakini ki tayog biladep kila penpai ya kenika ki bill berfait ka district council dia katar ngile ekren wat governor ba ni habiban badi ban submit be ya ki bill show governor kamdei ban ya lang ba jong ka DCE te governor ula ong ba bahkan kloy ka kam ka bahaba ka wan ka DCE bat pakan wan be show governor tingila peni ya ka jinge ka balai kundu benchwa ki don ki bill ki basusa da ki bun snem hasket ret kempai wat show governor di ngimpu asu bagan jakum kata kamat kan wan show governor kumala kren ha ka paragraph ka balai ba ka basipo jongka 6 schedule bari ban submit to governor kumju ha ke di rules di ban submit to governor kenang ba sekretariat dan ki bill ka ba sekretariat ka bat wat kan asnem gedang bat sekretariat kampoi show governor di ngimpu asu bakan jakum kata di halon jong ni governor ni la ai por biang bangen wan pat sacisir bani kundu hukum 3M ban submit ya ka memorandum nak benta ban le unta di sitrik governor unslai ngan on biang ni sitrik ban submit ya kata ka iu governor un accept ikini bill jungi bakan ya ilang baka DCE nama kita ki bill menshwa apakah danda koi ka parti ha sekretariat danda koi ka parti ha district council ki bill pipa dan baka DCE ki bat be tu di snem dikata kamut kala ka hamsniu ka bahaba kawan governor wong lada kawan mengenai sangangan hapsim ya ka advice jongka government tinggi ong kata ke internal matter jongki sim ni sim ya kata ngim don even ong tang bangi ha submit PCP ada don ke ege ke bafisem baka bill kamlong ka wan kum ka respond bat ka message nu governor ka bakawan da ka message nu governor kamut ngira ya ka hapo ka house ka council ni da kawan da ka city na ka government kamlong ngi bangin ra sipo council ini tadau menakdi kawan ka city na ka government ban Shahidus Council hang ka be dei bat ka ILP kau bagi di Shabar juga District Council Shabar juga executive ngiman si ban ngin update du Supreme Court bat mentangi la pun poi perkisla so lawyer jungi betul apa jadi bat kanikan sa ya nama tolong very much within the 6 schedule ke paragraph 19 1B ka di hapo 6 schedule pingilap bag government ka bakla lo chukuni benta ke governor usuthu ya kata ba longkat balong ru kamut kadi ban wan shwa direct na district council ho governor man nau governor la da ukwa ban pha shapo government shapo la da ukwa ban sign or ba shapo be kita nginum